a se difatse ka lesedi la sefatlhego sa gagwe ka ga jalo phuthego a ropele mmogo se fela Hosanna 171 dula le rona morena o re fe mogau wa hao ha rena bophelo rona re tlhoka lereko la hao Hosanna 171
dula le rona morena o re tlholele le dira re sireletse dithetsong thebe e matla ya rona re simolola go lebelela peselemo ya ntlha letsatsi peselemo ya 135 Psalm 135 verse 1 to 7 mme yona ke peselemo ya pako ya morena modimo o leng boammaruri o le osi. Haleluya ba ka leina la morena bakang lona batlhanka ba morena lona ba lu eme mo ntlong ya morena mo malapeng a ntlo ya modimo wa rona baka morena gonne morena o molemo opelela leina la gagwe pako gonne le a kgatla gonne morena o itlhophetse Jakobe e bong Israele go nna wa gagwe ruri nna ke a itse fa morena a le mogolo morena wa rona o feta medimo yotlhe sengwe le sengwe se morena o se ratang o se dira mo legodimong le mo lefatsheng le mo mawatleng le mo mafelong otlhe a boteng ke ene o tlhatlosang meuwane go tswa ka dikhutlong tsa lefatshe a direla pula dikgadima a ntsha phefo mo dipolokelong tsa gagwe amen. Phuthego a re lebogeng modimo ka mo opelela sefela Hosanna 352 jo lefifi le le kaakang le aparetseng lefatshe jo botsho bo tlhomodisang le tla tšhaba neng letsatsi Hosanna 352 jo lefifi le le kaakang.
naledi e ntle ya meso tlhaha kgaola lefifi re lebeletse ka tshepo ho ela ha meshaedi. Psalm ke ya 89 Psalm 89 temana ya borataro go fihla go ya bosome 6 to 10. E yona e re disefofatso tse Modimo o dusolefeditse Dafita. Magodimo a tla boka kgakgamatso ya gago morena le boikanyo jwa gago bo bakwa mo phuthegong ya baitshepi. Gonne ke mang yo a lekanang le morena kwa marung, yo o tshwanang le morena mo go bomorwa Modimo. Modimo o boifega mo kopanong ya baitshepi o mogolo, o bile o boisega go feta botlhe ba ba o dikanyeditseng. Morena Modimo wa masomosomo, ke mang yo o tshwanang nao? Morena o thata, boikanyo jwa gago bo mo tikologong ya gago. Wena o laola boikgogomoso jwa lewatle, e re fa makhubu a lone a tsholetsega, wena wa didimatse. Amen. Atamelang go Jehova le mineleng haleluya. Naga tsotlhe mo roriseng, mo rateng, mo selebeletseng ke Hosanna 124. Atamelang go Jehova phuthego.
Phuthego a re phapadile Modimo matsogo ka tse tsotlhe. Ka sebaka se re gopola mafoko a Mminathogo fa a re, Morena thuso tsa gago fa re di gopola tsotlhe, o molemo le totlego, o re tsamaisitse sentle, thuso tsa gago ga di balwe, re go leboga ka tsona, rato la gago a le bakwe ke bana ba gago ba botlhe. Phuthego a ropele Modimo sefela se seswa, ka gonne Modimo o tshwanetse ke sefela se seswa sa pako. Hosanna 153 lona ba ratang go phela motlhapeng wa Jesu, gopolang tsietsi tsa tsela e isang haeso ka maatla phuthego.
le sefapano mahetleng a bona, ba tle ba shwele dikano tse ba leng ho tsona. Pesalome ya boraro ya letsatsi, pesalome ke ya 103, Psalm 103, temana ntla go fitla go ya borataro, verses 1 to 6. Mme yone e bua ka go lebogela boitshwarelo jwa Modimo. Ba ka morena mowa wa me le tsotlhe tse di mo teng ga me, ba ka leina la gago le boitshepo. Ba ka morena mowa wa me, se leba le sepe sa ditiro tse di molemo tsa gagwe. O itshwarela maleo a gago otlhe, o fodisa makoa a gago otlhe, o golela bophelo jwa gago mo tshenyegong, o go rwesa bopelo tlhomogile maiutlwele botlhoko mo tlhogong, o go kgodisa tse di molemo gore o busediwe bokaong jaaka ntsu. Morena o direla botlhe tshiamo le katlholelo ba ba patikwang. Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo, o bopelo telele, o bopelontle jo bogolo. Amen. Hosanna 3:2-3 ya ntlha, Jehova mo tsamaise ngwana hao ya sepelang. Ke phaila ke tsietswe tseleng mo ke tlhatlhathang, Jehova o ntate ke o tshepile.
Re a leboga Phutego re ntse re eme ka maoto ka boikokobetso. A re dire mmogo netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla e buisa ba botlhe ka nako e le nngwe ka gore Amen. Hosanna 334. O ntadime ka lereko morenaka. O shwele ka baka laka morenaka. Hosanna 334. La fa fatshe re a leboga re a ko molaong wa modimo ka sebaka sena bana ba ka ema ka maonto fa bagolo le bana ba tlhoa tsebe ka gonne molao ona o re ama mabotlhe lekwaloko la baroma testamente e ntšha baroma kgaolo ya 13 Romans chapter 13 temana ya borobedi go fitlha go ya 10 verses 8 to 10 lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go leswa go sa le go ratana fela gonne yo ratang yo mongwe o dirafaditse molao gonne ditalo tse di reng o seka wa dira boaka o seka wa bolaya o seka wa utswa o seka wa supa tshupo ya kako o seka wa eletsa le fa go ka ne go le taolo nngwe e sele di akareditswe ka lefoko le le reng o rate mongwe ka wena jaaka o ithata lerato ga le dire le motho bosula ke ka moo lerato e leng tirafatso ya molao amen bomme le bontate le bana ba rona ka re utlwile molao wa modimo le thata ya modimo ka maphelo a rona
Re opela mmogo sefela Hosanna 244. Re opela re se utlweletse go sena moropa go sena tloko. Morena phutego ya hao e swabile jwale. Hosanna 244.
Moporofeta Dafita o bua le rona mo mosong ono a re, Morena o kutlwele botlhoko le boitshwarelo o bopelotelele o bopelontle jo bogolo, ga nke a nna bogale ka metlha le e seng go le galefela ruri. Ga re direla ka fa maleong a rona le e seng gore bosolosa ka fa ditshamollong tsa rona, gonne bopelotlhomogi jwa gagwe bo bogolo mo go ba ba mmoifang jaaka le godimo le okame lefatshe. O tlosetsa ditlolo tsa rona kgakala jaaka botlhabatsatsi bo le kgakala le bophirimatsatsi. Morena o utlwela ba ba mmoifang botlhoko jaaka rabana a utlwela bana ba gagwe botlhoko, gonne ena o itse popego ya rona, o gopola fa re le lerole. Amen. Phuthego ya Modimo e rategang lefoko le le boikanyeng le re, fa re sile nae re tla phela nae, fa re itshoka re tla busa nae, fa re mo itatola le ene o tla re itatola, fa re sa ikanyege ene o tla nna a re boikanye gonne ga ka ke a itatola. Ka sebaka sena phuthego re ipolela mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokreste ka nako e le nngwe ka gore dumela Hosanna 7:1, bonang sefapano moloki wa batho, gore le lopolla tatlhegong a inela lefu. Bonang sefapano, Hosanna 7:1.
Phuthego a re phapatele Modimo matsogo ka tse tsotlhe. Ke nako ya hore ka sebaka se re dumedisaneng Phuthego. Hosanna ke 176 ke nang botlhe ba ka se sa le teng fa re dumedisana ka gonne motho ke motho ka batho. Phuthego ke nang
Phuthego ya Modimo e rategang, ra ko lentsweng la Modimo. Ka sebaka se kopa ropele difela tse pedi fa Moruti Tshibalo our emeritus a ipaakanya. Sa ntlha ke Hosanna 174 ke utlwa lerato, mme fa re fetsa ba ropela Hosanna 238 ke dumetse go morena fa Moruti Tshibalo a tla ba tsaya serala. Hosanna 174. Lerato Testing.
like we can just go on and on singing Tawayaka. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is the time. This is the time to share the word with my people. Okay. This is the day that the Lord has made. I've missed this for some few days, some few days, yes. But I feel today I have to close the gap. And I want to share with you a very special message, which is very critical to the children of God. I want to assure you that it will touch you. It is going to touch all of us. It doesn't matter how long you have been in your Christian life. But it is going to touch all of us. Please be ready. Take your notebook and your pen and jot down some points that are very important. We are going to share the word from Luke chapter 13. Reading from verse 1 to 5 only. If time allows, we shall also share something from Acts chapter 5, verse 1 to 11. Which will be an application of what we are going to read. Let us pray. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you this morning for giving us this opportunity to worship you and to listen to you when you speak to us. Thank you for guiding and leading us through the liturgy and the worship that really helped us to touch you and you touching us. For we understand that through the worship and the liturgy, your presence touched our hearts. We are now going to listen to your word, and we ask you to open our hearts so that when your word comes out, it should be able to find a place in us, and at the end of the day, it should be able to change our situation so that we can be better Christians who will be able to see the kingdom of God when it comes. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, we thank you. Amen and amen. Amen. I'm going to ask her to read it in Sepeli or Sotho. Or Sotho. Luke chapter 13, verse 1 to 5. Luke 13, verse 1, verse 5. Sehloho se re bakgalelia ba bolailweng ke Pilato. Mehleng yona eo ba bang ba ne ba le teng ba mo phetelang tsa bakgalelia bano, bao madi a bona a neng a kopantswe ke Pilato le mahlabelo a bona. Jesu a araba a re ho bona, hleka le lekanya hoba bakgalelia bao ine e le baetsadibe ho fetisa bakgalelia bohle. Haba wetswe ke kotsi e kalona. Che, ke a le bolella, empa e kare ha le sabaki, le tla timela jwalo kaofela. Le ha ile bano ba 12 meno e mmedi, bao tora e ba wetseng hodima Siloe, yaba bolaya hleka le lekanya hoba
ba ne ba le molato ho fetisa batho bohle ba ahileng Jerusalema na? Tjhe, ke a le bolella. Empa ekare ha le sabake le tla timela jwalo kaofela. Amen. We want to thank God for the readings. I'm going to read it in English, then we move on. Just at that time, some people came who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus replied to them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they have suffered in that way? I tell you, no. But unless you repent, you will also likewise perish. Or do you assume that those 18 on whom the Tower of Siloam fell and killed were worse sinners than all the others who lived in Jerusalem?" Verse 5, "I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish." I have put this message under the title, "Repent or Perish." Molaetsa wa kajeno o re, itukise kapa timela. This is the exact message that are given to this section in the Bible, in some of the Bibles. Ona ke molaetsa o fuang mona bukeng ena ho dibebele tse ding. In other words, this is not my title, but the title of the scriptures that we've just read. Ka mantswe a mang sena ha se sehloho sa moruti empa ke sehloho se fumanehang dibebeleng. And this book and the scripture was written by Dr. Luke. Buka ena ine ngolwa ke ngaka Luka. It is the medical doctor who is talking about this. Enwa ine ile ngaka ya mmele. He is the one who wrote what transpired here. Ke yena ya ngotseng tse etsaetseng mona. Let me just recap on what we just read here. E re ke o khutsufaletse se etsaetseng mona ka pelenyana. This is what was happening. Sena ke seneng se etsahala. The people had a problem Batho ba ne ba ena le mathata. that they wanted Jesus Christ to respond to. Ao ba neng ba batla hore Jesu Kriste a ba hlahlobele ona. In this problem, Mathateng ana we see this situation. re bona maemo ana. These people are telling Jesus Batho bana ba ya ho Jesu. of something that happened in Galilee. Ba mmolella ka se etsaetseng ho Galileya. What was happening, or what happened is this. Se etsaetseng ke sena. There were some Galileans Ho ne hona le ba Galileya who went to the temple ba ileng ba ya tempeleng to make their sacrifice. ba ilo nehela. That was a good thing. Eo ine le ntho e ntle. Believers during the Old Testament, Ba Kriste nakong ya they testamente ya had the kgale tendency of going to the temple ba ne ba tlwaetse ho ya tempeleng to make their sacrifices. ba lo nehela. And the fact that they were making sacrifices, Jwale taba ya hore ba ne ba nehela it gives us an idea. e re fa monahano. These were committed Christians. Bana ine ile ba Kriste ba These were inehetseng. real believers. Bana ine ile batho ba kgolwang e le People who kannete. had time Batho ba neng ba na le to go to nako the temple ya hore ba ye tempeleng and make their sacrifices. ba lo inehela. But look what happened here. Fela bona se As they etsaetseng. were busy making or preparing their sacrifices, Ha ba ntse ba itukisa ba lokisa le menehelo ya bona. the Bible says Bibele e re in verse 3, temaneng ya boraro just at that time some people came who told Jesus about Galileans whose blood Pilate the governor had mixed with the sacrifices. ka yona nako eo Bibele e re ba Galileya ba ile ba tla ba bolella Jesu ka batho bao Pilato a ileng a kopanya madi a bona le a menehelo ya In bona. other words, something very unacceptable happened. Ka mantswe a mang ntho e sa tlwaelehang e sa dumeleheng Just e imagine the etsahetse. people are busy making their sacrifices. Nahana fela batho ba nehela Maybe they killed some
some goats or some sheep. Mohlomong ba bolaile dipudi kapa dinku. Now they want to burn it for their Lord. Jwale ba batla ho di tjhesetsa morena. Because it was something that they were used to. Hoba ine le ntho eo ba neng ba e tlwaetse. When the sacrifice were burning, Ha menehelo ine e tjheswa, usually the smoke will go up, musi o ne o ya hodimo. straight up, O ne o ya as hodimo. an indication that the Lord is receiving the sacrifice they are giving. E le pontsho kapa sesupo sa hore modimo o fumana menehelo ya But bona. before they burnt their sacrifice, Empa pele ba tjhesa menehelo the ena. Bible tells us about this man called Pilate, Bibele e re bolella ka monna eno a who was Pilato. the governor during that time. Eo e ne e le mmusisi ka nako eo. It seems he immediately entered into the temple, Hothwe o ile a kena tempeleng, killed all those people, a who were, bolaya batho bao kaofela, and he mixed their blood with the blood of the sacrifices. a kopanya madi a bona a tswakanya le madi a menehelo ya bona. So then these people are asking Jesus, Jwale batho bana ba botsa Jesu, what can you tell us about this? o ka re bolella eng ka sena? Why did these things happen Hobaneng ntho ena e in etsahetse the church ka tempeleng? when people are giving sacrifices? Ha batho ba nehela Why dihlabelo, did this thing happen? hobaneng dintho tsena di But listen to etsahetse? the answer from Jesus. Utlwa karabo ya Jesu Kriste. He didn't answer the question straight, Ha araba or potso ya maybe the bona way they wanted. ka mokgwa o ba neng ba batla hore a He e arabe. tells them in verse 2, he says, A ba le ka temaneng ya bobedi a re, he replied to them and said, a araba a re, do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they had suffered in that way? a na le lekanya hoba bakgalelia bao e ne e le baetsadibi ho fetisa bakgalelia bohle ba wetsweng ke kotsi e kalo na? This is because people during those days, Ke hobane batho ka nako ka matsatsing ao, when people suffer that manner, in Ha- that manner, ha batho ba ne ba hlopheha ka tsela e jwalo, maybe they have committed some sins. mohlomong ba ne ba entse dibe. But listen to Jesus' answer. Fela mamela karabo ya Jesu. I tell you, Ke a le bolella, no. tjhe, But unless you repent, empa e kare ha le sabake, underline that statement in your Bible if you have one. seha mola ka tlasa lentswe leo la ho baka. Unless you repent, E kare ha le sabake, unless you change your old way of thinking, e kare ha o sa fetole menahano ya hao ya kgale, unless you turn from your sinful way e kare ha o sa fetohe ditseleng tsa hao tsa boetsadibi, and live a changed life, o phele bophelo bo fetohileng, you will also likewise perish. jwalo ka bona le wena o tla shwa. This is the meaning of the word repent. Lena ke lentswe lena repent hore le To change bolela your old way of thinking. ho baka ke ho fetola menahano To ya turn hao from your ya sinful kgale. way Ho fetoha ditseleng tsa hao tsa boetsadibi, and live a new life. o phele bophelo bo botjha. If we don't do that, Ha o sa etse jwalo, you also will die likewise. le wena o tla timela jwalo fela. Then he moved on to the second question that they posed unto him. A tswela pele ho potso ya bobedi e ba mmotsitseng Or do yona. you assume that those 18 on whom the Tower of Siloam fell and killed were worse sinners than all the others who lived in Jerusalem? Kapa le nahana hore bao ba 18 ba ne ba etsa dibe ho feta batho kaofela na? Now look at this. Sheba sena. We have this innocent 18 people Re na le batho bana ba senang molato ba who 18 lived in Jerusalem. ba neng ba phela Jerusalema. Jerusalem is the place where the temple of God is. Jerusalema ke moo tempele ya modimo e neng e le teng. Now, these 18 people, Jwale bana ba 18 they were standing near the Tower of Siloam. ba ne ba eme pela tora ya The Bible Shiloh. doesn't tell us what they were doing. Bibele ha e re bolelle hore ba ne ba etsang. But as they were standing there, Empa ha ba eme moo, the tower fell on them. tora ena ya ba wela. And all the 18s died at the spot Ba le 18 jwalo ba timela in Jerusalem. Jerusalema.
So then Jesus, to respond to that question, Ha Jesu a araba potso eo, he says, o re, I tell you, ke re ho lona, no, tjhe, but unless you repent, empa ha o sa bake, you also le wena will die likewise. o tla timela jwalo ka bona. And I also want to emphasize the point that he said, what Jesus said, Ke rata ho hatella lentswe le builweng ke Jesu. when he said, do you think they were worse sinners than all the other people who lived in Jerusalem? Ha a re o nahana hore e ne e le baetsadibe ba fetisisang batho kaofela Jerusalema na? But then he said, Empa a be a re hape, unless you repent, ntle le hore o bake, you too will die likewise. le wena o tla timela jwalo. How are you living your Christian life? O phela jwang bophelo ba hao ba bokreste? This is the question that I want to ask you. Ena ke potso eo ke ratang ho botsa yona. Some years ago, Dilemo tse mmalwa tse fetileng, the South African airplane called Heatherdale, ho na le sefofane se neng se bitswa Heatherdale. it was flying from overseas coming back to South Africa. Se ne se tloha mose ho mawatle se tla Afrika But Borwa. before it landed in South Africa, Pele e ka putlama Afrika Borwa, it fell into the Indian Ocean ya wela ka lewatleng la with Maindia. more than 600 people inside it. Ho ne ho ena le batho ba makgolo a tsheletseng ka hare. They all died in Kaofela the ba ocean. timela mo lewatle. Now I want to ask you this question. Jwale ke rata ho botsa potso ena. Do you think those people were the worst sinner than all the people of South Africa? O nahana hore batho bao e ne le baetsadibe ho feta ma Afrika Borwa kaofela na? Do you think they were worst sinners? O nahana hore ba ne ba fetisisa ka ho etsa dibe na? What is your answer? Are you saying yes or no? No. Tjhe. The answer is Karabo ke unless you repent, ntle le hore o bake, you too will die likewise. le wena o tla timela jwalo. This was a very powerful message. Ona e ne le molaetsa o matla haholo. Can you turn to the person next to you Sheba ya dutseng thoko ho wena, and say to this person, o re ho motho eo, unless you repent, ntle le hore o bake, you too will die likewise. le wena o tla timela jwalo fela. This is not a nice message. Ona ha se molaetsa o monate. I think the biggest question that you will ask, Ke nahana hore potso e fetisisang eo ka e botsang, what is in repentance? ke eng e ka hara ho baka? According to Jesus, from where we've read, Ho ya ka Jesu mo re badileng teng, it seems there is something in repentance ho bonahala ekare ho na le ntho e tsamaelanang le ho baka that can give you and me protection. e ka re sireletsang nna le wena. What is in repentance? Ke eng ena e tsamayang le ho baka? What is repentance anyway? Ho baka ke eng? Expressing sincere regret or remorse about one wrong or something wrong that we have done. Ke ho bontsha ho itshola kapa hona ho baka ka bobe bo bo When you entseng. commit a sin Ha o etsa sebe, and you feel o ikutlwa very bad about it, utlwa o and sa you rate, regret about the sin that you have committed, ebile o itshola ka sebe seo se entseng. then when you turn away from that sin, Ha o fetoela sebe when you sena, feel sorry about the sin you have committed, ha o kopa tshwarelo ka sebe seo se entseng, then you decide to change. o itumella hore wa fetoha When you jwale. change, Ha o fetoha, then you repent. ho bolela hore o a We baka. use the word repent. Re sebedisa lentswe lena ho baka. And when you repent, Ha o baka, you acknowledge wa dumela what you did wrong seo o se entseng se and fosahetseng, vow ebile o a to ikana change your way of living. hore o tlo fetola ka mokgwa o o phelang ka This teng. is what is all about repentance. Ke sena se tsamaelanang le ho baka sena. Can tell the person, do you understand repentance now? Botsa ya dutseng pela ha hore o wa utlwisisa na hore ho itshola kapa ho baka ke eng.
This is what repentance is all about in short. Ke sena se bolelwang ka ho baka kapa ho itshola. And look at what happened here. Sheba se etsahetseng mona. You know, especially when we look at the first story, Ha o sheba pale ya pele, it talks about the people who went into the temple to make sacrifices. e bua ka batho ba ileng tempeleng ba lo etsa sehlabelo. And Pilate killed all of them. Yaba Pilato o ba timetsa kaofela bona. But when we look at Jesus' answer to that, Fela ha re sheba karabo ya Jesu ho potso eo, he gives us an idea o re fa monahano that they were sinners. hore e ne le baetsadibe. But let me say they were believers. E ne e le batho ba Yeah, let kgolwang. me start by saying they were believers E re ke qale ka hore e ne e le batho ba kgolwang. who understood maybe Ba neng ba utlwisisa mohlomong that they had to make sacrifices. hore ba ne ba tshwanetse ho etsa dihlabelo. But do you know that there were people during those days Empa wa tseba hore nakong eo ho nona le batho na who used to make sacrifices as just a way of passing time, ba neng ba etsa dihlabelo fela ka tsela ya hore ba fetisa nako as a habit. ka tlwaelo. It was a habit of just going to the temple and burn their sacrifices. E ne le tlwaelo fela ho ya tempeleng ho lo tjhesa And when they sehlabelo. did things as a habit Ha ba ne ba etsa dintho ka without tlwaelo, repentance, ba sena ho baka, God's protection tshireletso ya modimo moved out of them. e tlohile ho They bona. were doing things on their own Ba ne ba iketsetsa dintho ka bo without bona, God ba sena modimo himself. ka bo yena. So his protection Jwale tshireletso ya hae was far away from them, e ne e le hole le bona, but they were making sacrifices. empa ba ne ba etsa To sehlabelo. an observer, Ho motho ya neng a looking at shebile, what they were doing, a shebile seo ba neng ba se an etsa, observer will say, motho ya shebileng oh, o ne look a at re, the wonderful people. bona batho bana ba People batle who bana, love the Lord. batho ba ratang They modimo, brought their animals ba here tlisitse diphoofolo to tsa bona sacrifice unto the God they ho love. etsa sehlabelo ho modimo eo ba mo ratang. But deep in their hearts, Empa ka dipelong tsa bona they lacked repentance. ba ne ba sena ho baka. That's the biggest mistake that they did. Eo e ne le phoso ya bona e kgolo e ba e entseng. Dear brothers and sisters, Baena le dikgaitsedi, here we stand. ke rona bana re eme. You came all the way O tlile tsela ena from your kaofela, houses o tloha motseng wa to hao, come here to worship God, o tla mona o tlo rorisa modimo, to come here to listen to His word. o tlo mamela lentswe la hae. But the question that I'm posing here, Empa potso e ko botsang yona ke ena, almost like the question of Jesus Christ. e tshwana le potso ya Jesu Kriste. Have you passed through the way of repentance in your Christian life? A na o bakile tseleng ya hao ya bokreste As na? young people, are you just following your parents coming to church, or did you pass through this concept of repentance? Le le batjha le latela batswadi fela na kapa le a baka? This is the most important things in a Christian life. Ena ke ntho ya bohlokwa bophelong ba bakreste. The Bible says Bibele e re, the devil has come to steal, to kill, and to destroy. e mobe o tlile ho bolaya le ho utswa le ho senya. In John chapter 10, verse 10, Bukeng ya Johane wa leshome, temaneng ya leshome. it says the thief has come in order to steal, to kill, and to destroy. E re leshodu le tlile ho tlo bolaya, ho senya le ho utswa. I came that they may have life and enjoy life and have it abundantly. Nna ke tlile hore ba be le bophelo bo sa feleng. But I want you to take note of this. Ke rata hore o ngole fatshe sena. The thief is all, the devil is all out E mobe o tswile ka boyena to kill. ho bolaya. To kill who? Ho bolaya mang? You and me. Wena le nna.
Don't move this to the second person. O ska e fetisetsa ho motho wa bobedi. When the Bible says the thief has come in order to steal and kill, Ha Bibele e re leshodu le tlile ho tla utswa ho bolaya le ho senya. when you read it, you must say the devil or the thief has come in order to steal and kill me. O ibale o re leshodu le tlile ho tlo utswa kapa ho bolaya He nna. has come to destroy everything that I have. Le tlo senya ntho engwe le engwe e ke nang le You yona. must personalize the scripture. O tshwanetse o e etse e be ya hao. But I want to tell you something very important today. Fela ke rata ho bolella ntho ya bohlokwa tsatsing There is lena. something that the devil cannot do. Ho na le ntho eo Satane ya ke When keng you a etsa. repent, Ha o baka kapa o itshola. this statement that we have read here, Mantswe ana a re a badileng mona it becomes dysfunctional. ha a sebetse. Can we give God a big hand of praise? A re opeleng Modimo matsoho. The devil will never kill a person who repent truly, E mobe a keke a hlasela motho ya bakang. because Jesus here was blaming the repentance. Mona Jesu o ne a bua ka ho baka. It means when you repent, Ho bolela hore ha o baka the God Almighty, Modimo ya matla ohle He builds a hedge around you o aha le botana like He bakeng did tsa hao. with Job. Jwale ka ha entse le You remember Jobo. Job in the Old Le Testament? a hopola Jobo bukeng ya The testamente devil ya kgale. tried him from all angles, E mobe o mo lekile ka mona and he le ka never mona. found him. Empa a se ke a mo fumana. Satan went even to complain to God O ile a qetella ebile a lo qeqeba ho to Modimo say, I was trying to enter into his life. hore o batla ho kena bophelong ba I hae. wanted to kill and to destroy A him. re ke ne ke batla ho mo bolaya ke mo But there is senyetse. one thing that you, God, have done. Empa ho na le ntho e le nngwe eo wena You Modimo o have entseng. built a hedge around O him. ahile le botana le mo And because of potapotileng. that hedge, Ka baka la le I botana leo, cannot break through ha into ke his life. kgone ho fetella ho phunyeletsa ke Give kene God a big bophelong hand ba of hae. praise. Hey, give God a big hand of praise. A re openg mahofi. I want to tell you today Ke rata ho bolella tsatsing lena that if when you repent in the true sense of the word, hore ha o hlile o baka e le ka nnete, the Almighty God, Modimo ya matla ohle He will build a hedge around you. o tla aha le You botana le o won't see it with your potapotileng. eyes Ha o no le bona ka mahlo a hao because this is a spiritual hedge. hobaneng ke le botana la This moya, is a spiritual wall. ke le botana la moya. When the devil tries to come closer to you, Ha Satane a leka ho atomela, he comes across. He comes and see this wall or this hedge. o tlo hlahella a fumane le botana What does lena. he do? O tlo etsang? He returns back O kgutlela morao. because he can't come closer to you. Hobane ha kgone ho He atomela. cannot destroy you. A keke a kgona ho senyetsa. Can somebody say amen? E mong a re amen. Do you understand what I'm trying to put Wa across? utlwisisa na seo ke lekang ho bolella sona? You know what, as Christians, Wa tseba ha re le ba Kriste, sometimes we suffer from what we call habitual sins. nako nngwe re na le dibe tsa ho tlwaela. You know, we lie. Wa tseba re bua leshano. Some Christians tell lies. Ba Kriste ba bang ba leshano. Can you believe that? O ka e kgolwa taba eo? Can you believe that? O ka e kgolwa na taba Some eo? Christians do lie. Ba Kriste ba bang ba bua They leshano. tell lies. Ba bua leshano. I want to prove to you in the Bible. Ke rata ho bontsha Bibeleng. I want us to see the practicality of it. Ke rata ha re ka bona hore e If jwang you taba eo. don't tell lies, Ha o sa bue leshano, don't think other people don't lie. o ske wa nahana hore ba bang There ha are ba bue people in this leshano. church today who tells lies. Ho na le batho ba bang ba ka kerekeng Somebody ba might buang have told a leshano. lie this morning before he comes E here. mong ke a kgolwa o buile leshano I pele a wish tla you are kwano. not the one. Ke tshepa hore ha se wena e mong wa bao. I want to prove to you that there are people who tell lies, Ke rata ho bontsha hore ho na le batho ba buang who do leshano. not understand the concept of repentance Ba deeply. ba sa utlwisising taba ena ya ho Repentance is just a baka. word. Ho baka ho bona ke lentswe Can fela. you read for me Acts chapter 5?
Acts chapter 5. I want to prove to you. Acts chapter 5, verse 1 to 11. Diketso tsa bohlano di baleha tjena. Yeah. Empa monna e mong ya bitswang Ananias a ena le Safira mosadi wa hae a rekisa ka tshimo a ikarolela theko ya yona ka nqa e nngwe ba dumellane le mosadi wa hae mme se setseng a se tlisa a se beya maotong a ba apostola empa Petrus a re Ananias na Satane o hapile pelo ya hao jwang hore o etse leshano ho moya o halalelang le ho ikarolela theko ya tshimo ka nqa e nngwe na ha ke re tshimo le haebe e ituletse e ne e le ya hao ha ke re tshimo le haebe e ituletse e ne e le ya hao mme le ha o ne o rekile ka yona theko yona e ne santse e le ya hao na ho ile kang ha o hopotse taba eo pelong ya hao leshano leo ha o le etsa ho batho empa ha o le etsa ho batho empa o le entse ho Modimo ya re ha Ananias a utlwa mantswe ao a wela fatshe a shwa mme bohle ba utlwileng taba tseo ba tshwarwa ke tshabo e kgolo jwale bahlankana ba ema ba mo phuthela mme ba ya mo epela ha ho fitile dihora tse batlileng ho ba tharo mosadi wa hae le yena a kena a sa tsebe se hlahileng Petrus a mmotsa a kompolelle hore na le rekile ka tshimo ho le hokalo na a re ho hokalo Petrus a re ho yena le dumellane jwang ho leka moya wa morena na bona maoto aba epetseng monna wa hao e se ile ao monyako mme le wena ba se batla o nka yaba o se a wela maotong a hae a eshwa bahlankana itse ha ba kena ba mo fumana a se a shwele mme ba ya mo epela ho monna wa hae mme tshabo e kgolo ya tshwara kereke kaofela le bohle ba utlwileng taba tseo. Can somebody say amen? Amen. We are listening here that when the apostles were preaching the word Hore ba apostola ha ba ne ba rera lentswe la Modimo during the first church, kerekeng ya ho qala they were tagged so much that they decided to sell their fields ba ne ba kgathetse haholo ka ho ba ileng ba rekisa and bring masimo a money bona into the church. ba tlisa tjhelete ka tempeleng. So this man and his wife, Ananias and Sapphira, were some of these people. Jwale Ananias le Safira e ne le ba bang ba batho bana. These people, we don't understand their repentance, but they were believers. Batho bana ha re tsebe hore ne ba bakile na empa e ne le batho ba kgolwang. Now look what happened. Jwale bona se etsahetseng. When other people were selling their fields Ha batho ba bang ba rekisa in masimo order a to bona give the money to the church, hore ba ise tjhelete tempeleng. Ananias and his wife Sapphira Ananias le mosadi wa hae Safira decided to do the same. le bona ba re ba tla etsa jwalo. And this is what happened. Ke sena se etsahetseng. After selling the field, Ha ba qeta ho rekisa masimo they look at the money ba bona tjhelete and they say to each other, ba re ho oh, this is a lot of money. ba re ana ke Are we matsebetsebe going to give all this money to the church? ana re tlo fana ka matsebetsebe ana kerekeng. They had a discussion among themselves. Ba ile ba sekaseka taba ena. Munari, Musadi. Monna said my wife Look at this money. sheba matsebetsebe ana. Musadi araka munna. Musadi said to the husband This is a lot of money. ana ke matsebetsebe Can we all give this money to the church? ana re tlo lehela ka matsebetsebe a. Then they agreed amongst Ba themselves. dumellana ka bo bona And then they said, no, ba re tjhe let's take out some money ha re nke e nngwe ya tjhelete ena and reserve it for ourselves. re ipehele yona We shall take this one re tla nka ena and give it to the church. re ise tempeleng. No, see, it was something like nothing. E ne se letho But now listen to the problem fela now. mamela mathata jwale. You know,
The men arrived first in the church. Monna a fihla pele tempeleng. As usual, men come first Jwalo ka tlwaelo, banna ba fihla in the pele church most of the time. tempeleng ka nakong tse I can ngata. imagine coming in with the money, Ekare ke a mmona a fihla le smiling tjhelete. to Peter, A bososela a shebile and he said to Petros. Peter, A re ho Petros, "Oh, we must thank God. hao re leboha Modimo. No, we also were touched by your preaching. Le rona ho rera ha hao ho re tshwere. You touched us so much O re thitsitse haholo. that we sold the fields, Ra bona ho le molemo re rekise and masimo. after getting some money, Ka mora ho fumana matsebetsebe. this is the money that we are giving to the church. Ke ena tjhelete e re e fang. Hopefully the church Re tshepa hore tempele is going to flourish now." e tla tswela pele. That was great. Hono no thabisa. And I believe he was also smiling. Ke nahana hore o ne a bososela. If it was like this, he would even maybe put even his hands in Ya the kgola- pocket. Ebile o ne a kentse Like this. le matsoho ka And in his heart dipokothong. was saying, "We have done it." Ebile a re kore re sebeditse. Now they were waiting for the response Jwale ba emetse karabo from Peter. ho tloha ho Petros. Now listen to the response from the men of God. Mamela karabo ya Petros. When Peter responded, Ha Petros a araba, he said to Ananias, o re ho Ananias, "How is it that Satan has so filled your heart ho tlile jwang hore ebe Satane o tletse pelong ya hao? that you have lied?" Hore Lied. ebe o bua Peter leshano. was very straightforward. Petros ha ka ba He qeaqea. said, "You have lied. A re o buile We know leshano. you are a believer. Re a tseba hore wa But kgolwa. you as a believer, you have lied. Empa jwalo ka motho ya kgolwang o buile You leshano. didn't lie to me. Ha wa mpuela nna You leshano. lied to the Holy Spirit. O buile leshano ho moya o You halalelang. lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received to the land or from the land. O thetsitse moya o halalelang wa nka tjhelete e o e fumaneng masimong. I want you to know something today. Ke batla o tsebe se seng kajeno. The Holy Spirit is omnipresent. Moya o halalelang o dula o na He le rona. is everywhere. O hohle. Everywhere you go. Hohle mo As yang. a child of God or a believer, Ha o le ngwana modimo ya kgolwang, He goes with you. o tsamaya le wena. So then, when they were selling the fields, Jwale ha ba ne ba rekisa the Holy masimo, Spirit was witnessing that. moya o halalelang o After bone getting the seo. money, Ha ba qeta ho fumana he witnessed matsebetsebe, that. o bone seo. After they robbed after they decided to send a little bit of money, Ha ba qeta ho he was qhekanyetsa, witnessing that. o bone seo. So then Peter said, Jwale Petros a re, why are you lying to the Holy Spirit? hobaneng o thetsa moya o halalelang? When you tell me that you have sold the field and this is the money, Ha o mpolella hore o you rekisitse are masimo, not lying to me. ha o thetse nna, You are lying to the Holy Spirit. o thetsa moya o halalelang. What does it mean to us Seno se bolelang ho rona as believers? re le batho ba When kgolwang, we tell lies, ha re bua mashano, we are not telling lies to the people in front of us. ha re thetse batho ba ka pela rona, We are telling lies to the Holy re Spirit. thetsa moya o halalelang. Just tell to the person next to you, Sheba ya thoko ho wena, if you have told a lie, ha o ile wa bua leshano, you have told it to the Holy Spirit. o jwetsitse moya o halalelang leshano. The Holy Spirit knows about it. Moya o halalelang wa tseba. Listen to this. Mamela sena. Didn't it belong to you before it was sold? Ana ile si a hao na pele e rekiswa. After it was sold, Ka mora hore o rekise. wasn't the money at your disposal? Na tjhelete e ne se a hao na. What made you think of doing such a thing? Ke eng se ntseng hore o nahane ka ho etsa boqhekanyetsi You bona? have not lied just to human beings, but to God. Ha wa thetsa batho fela o thetsitse modimo.
But you know what? Fela wa tseba ke eng? When I look at this, Ha ke sheba sena, you know, I see Ananias still had an option to do. ke bona hore Ananias o ne a na le monyetlanyana wa hore a ka That man ikisa. shouldn't have died. Monna eo o na sa tshwanela hore a shwe. But because of pride, Fela ka baka la boikgohomosi, instead of saying to Peter, ho na le hore a re ho Petros, Peter, Petros, you are telling the truth. o bua nnete. We have stolen some of the money Re utswitse e nngwe ya matsebetsebe, and put it aside. ra e behella ka thoko. May you pray for me so that God can forgive me. Ke kopa o nthapelle hore Modimo I a need ntshwarele. forgiveness. Ke hloka tshwarelo. Forgive me. Tshwarele. What the Spirit is revealing is true. Se moya o halalelang o se bontshang ke nnete. But he kept quiet Empa o ile a thola. until the Holy Spirit struck him Ho fihlela moya o halalelang o mo and he shapa. died. Yaba o a shwa. Are we better than this man? Ana rona re feta How monna many enwa of na? us don't repent from our sins? Ke ba bakae ba rona ba sa How many bakeng of dibing us tsa bona? tell lies? Ke ba bakae ba rona ba buang When the leshano? Holy Spirit convicts you, Ha moya o halalelang you o tshwara. continue doing it, O but you, tswela pele you ho never bua. repent. O tswela pele ha o bake. So how many people are dead here? Ke ba bakae ba shweleng How hara many people rona? are spiritual dead here? Ke ba bakae ho rona ba shweleng Maybe moyeng? we are seeing ghosts here. Mohlomong re bona dithutsela All of mona. us are dead because of our lives. Kaofela rona re dithutsela hobane re Preaching bua to the leshano. ghosts. Ke rerela dithutsela. I want to ask you, Ke rata ho botsa. tell the person next to you, let's repent. Bolella ya dutseng pela hao ha God re will bake. revive us. Modimo o tla re pholosa. Give God a big hand of praise. Matsoho. If we do not repent from our sins, Ha re sa bake dibeng tsa rona, we shall die spiritually. re tlo shwa And moyeng. we shall come here and worship Re tla tla mona re tlo and rorisa. raise our hands. Re phamise matsoho. When we look at you, Ha re o sheba, we say how beautiful it is. re bone hore ho hotle ha Can't kaka. God is seeing the ghost raising the hands. Athe Modimo o bona sethotsela fela se phamisitse matsoho. But the good thing is, Empa se setle mona ke you guys are faithful. lona le na le You tumelo. look faithful to me. Le shebahala le na God le bless you, tumelo. God bless you. Modimo a le boloke. Now look what happened. Jwale sheba se etsahetseng. Usually, as I've already said, Jwalo ka ha a se a boletse moruti, women come a little bit late at church. basadi ba fihla ha When moraonyana almost everybody is tempeleng. in, Ha e mong le e mong a sa le ka hare. they put on these 3/4 heels shoes. Ba kenya ditoponyana tsena. When it's quiet, Ha ho thotse, you will hear. o tla di utlwa. Di re kwa, 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 kwa. That was Sapphira. Eo e ne le Safira. And she stood before Peter A ema pela Petros. like this. I A don't ema know. tje. But she stood before him, A ema pela hae. well convinced A ikemiseditse. that the husband has already given the money. A nahana hore monna o sa fane ka tjhelete. Then Peter asked her, Petros a mmotsa, is the money that your husband has provided here the whole amount that you have sold? ana tjhelete e monna hao a itlisitseng ke yona kaofela na? And he says, yes, Muruti, A re eya moruti. with a nice voice Ka lentswe le phefa. and with a sign of pride. So we've done something Le good. ka boikgohomosinyana. Ke yona Muruti. Re ke yona moruti. But then Empa Peter said, Petros a re, why are you telling the lies hobaneng o bua leshano to the Holy Spirit? ho moya o halalelang? Young men have just gone out here to bury your husband. Banna ba batjha ba qeta ho tswa ho ya Because he boloka told a monna lie. hao.
Hoba o buile leshano. But that woman had also a chance to repent. Mosadi eo le yena o na le monyetla After wa ho hearing that the baka. husband died because of telling a lie, Ha qeta ho utlwa hore monna le yena o hlokahetse ka baka la he should leshano. have said to Peter, O ne a ka re ho "Oh, I'm Petrose, sorry. ke I kopa tshwarelo. repent of my sin. Ke a baka Please dibetsa. forgive me. Ke kopa o Pray unto ntshwarele. God Ke kopa o that I may nthapedise be forgiven." hore ke tshwarelwe. But she didn't Empa ha ka ba etsa until she jwalo. died. Ho fihlela a shwa. Do you also want to die like Sapphira A and na Ananias? o batla ho timela jwalo ka Safira le Ananias Just na? ask the person next to you, do you want to die like Ananias and Sapphira? Botsa ya dutseng pela ha hore o batla ho shwa jwalo ka Ananias le Safira na? So this is what I want to say in short. Se ke ratang ho se bolela ke sena ka bokgutshwane. There is power in repentance. Ho na le matla ho bakeng. There is protection in repentance. Tshireletso e teng ho bakeng. We come to church is good. Re tla phutehong We tempeleng praise re le God batho. is good. Re rorisa modimo ho hotle. But above the worship and the praises, Empa ka hodima dithoriso, God looks for your repentance. modimo o batla ho baka ha hao. The Bible clearly says, Bebele e re, he who is a Christian eo e leng mokreste is a new creation. ke sebopuwa se setjha. All things have passed away. Tsohle di fetile. All lies Mashano have passed away. a fetile. All the sins have passed away. Dintho kaofela di fetile. Even those other sins that you know, Le tsela tse ding tseo di tsebang they should have passed away. di fetile. But I want you and me to go to heaven. Ke batla hore nna le wena re ye lehodimong. You and me must repent. Wena le nna re tshwanetse re bake. You and me must understand the true meaning of the word repentance. Nna le wena re tshwanetse ho utlwisisa hore ho baka ho bolelang. When we are baptized, Ha re kolobetswa, we must understand that baptism comes after repentance. re tshwanetse ho utlwisisa hore ho kolobetswa ho tla ka mora ho baka. When we partake in the Holy Communion, Ha re ja selallo se halalelang, we must understand that repentance must come before taking part in the Holy re Communion. tshwanetse ho utlwisisa hore ho baka ho tla pele re ka dula tafoleng e halalelang. So the devil has set a trap somewhere Jwale e mobe o beile dikga kae for us. bakeng sa rona. I don't know when these things is going to happen. Ha ke tsebe hore ntho tsena di tlo etsahala neng. The whole bus of the Christians who will be going somewhere. Ho na le bese ya bakreste ba tla beng ba ya. One day you are not going to reach that destination. Neng ha o no fihla If qetellong you moo. don't repent, Ha o sa bake, you won't reach that destination. ha o no fihla qetellong. And do you know that in a plane, Wa tseba hore sefofaneng one person's repentance ha motho a le mong a baka, may save the life of all the people. a ka boloka maphelo a batho kaofela ba In ka that plane. sefofaneng seo. There was a day I was flying from Australia to South Africa. Ho na le moo moruti a ne a tloha Australia a Somewhere ya on the way, there were terrible storms. tseleng moo kapa marung moo ho ne ho na le pula e And mpe. the pilot was told to change direction. Mokganni wa sefofane a bolellwa hore a fetole mara. It was like this. Like Se ne this. se ya hodimo le tlase. Everybody that day started praying. Tsatsing leo e mong le e mong a qala ho rapela. But I want to tell you, Empa ke rata hore ho wena one person's true repentance ho baka ha motho a le mong could have saved us that day. ho ka be ho re bolokile tsatsing leo. Otherwise, I wouldn't have been here. Ho seng jwalo nka be ke se mona. By God's grace, we came back to South Africa and landed safely. Ka mohau wa modimo re fihlile hantle Afrika Borwa ra putlama. Can we give God a big hand for that? Matsoho. So I'm concluding by saying this. Ke qetella ka hore My appeal to you kopo ya ka ho lona is that you review your repentance.
ke hore le inahane hantle ha le baka Because repentance touches your heart, hobane ho baka ho thetsa pelo ya hao touches the way you think. ho thetsa ka mokgwa o nahanang ka After teng thinking, ha o qeta ho nahana it controls the way you act. e tshwara ka mokgwa o itshwereng ka After teng acting, ha o qeta ho itshwara it gives you your behavior. e o fa maitshwaro Do you show a behavior of a repentant person? ana o bontsha maitshwaro a motho ya bakileng na Say to the person next to you, e re ho ya dutseng pela hao repent or you will perish. baka kapa o tla timela Can we all stand up? a re emeng ka maoto Can we all stand up, please? a re emeng ka maoto We're going to pray. re tlo rapela I want two people to pray for us. ke kopa batho ba babedi ba re rapelle Media, please bring the mic. Just raise your hand if you want to pray for us. The media people, bring the mic. I want two people to pray for us ke rata batho ba babedi ba re rapelle so that we may live. Okay, there is a hand. I can see a hand there. That side of men. I wish there should be another hand there amongst women. I mean, the mothers or women. Ari rapeleng morena le modimo wa rona ke rona bana ba hao hoseng ha letsatsi lena la kajeno re tlile ka hare ho ntlo ya thapela ho tla o mamela lentswe la hao mina thoko o re lentswe la hao ke lesedi ke le bone le lelekisang lefifi morena le modimo wa rona ke rona bana hoseng hona re rata ho leboha mohlanka wa hao hoseng hona ya tlileng ho tla re fa lentswe le tswang ho wena ka hare ho buka ya hao morena le modimo wa rona ka moo a hlalositseng bophelo ba motho wa modumedi a tshwanelang hore a phele ka teng bophelong ba hae ba sedumedi re ipona re tla ho wena hoseng hona Kriste Mmabaledi re tla re ikobile dihloho re tla re ipeha tlase ho bonamela ba maoto a hao ka lebaka la hobane lentswe lena la kajeno le bua le nna le wena lentswe lena la kajeno ha le bue seo tsebe tsa hao di qalang ho se utlwa re tlile mona kajeko lena morena re tla re ikobela wena re re o ramasedi wa poloko e ba le rona hoseng hona ha o re tlosa ho tsena tse re reng ke di-temptations tsa lefatshe mme re ipiletsa ho wena Kriste bophelong ba rona re re oho ngwana Dafita morena wa rona re utlwele bohloko hore le rona re ipehe ka tsela ena eo lentswe le beilweng ka lona hoseng hona hore e ka ba re fetile moo re ileng ra fosa teng kapa moo re sa kang ra bua nnete teng empa ha wena morena o batla thuso jwale hoseng hona re tla ho wena hoseng hona re kopa thuso ena morena re re oho morata wa tatu ka bohloko ka lebaka la hobane re fositse morena mme ha re ya ka la bua nnete morena mme re kopa hore re itshwarele morena wa rona hore o tle o re fetise o re etsetse lerako le tshwanetseng hore o re irele lona morena hobane ha hona motho ya tsamayang ka maoto a mabedi a kekeng a kgotswa re bua tseo re di buang ka ntle
mme ha re feta ka hare re bua tse dingwe ha re bue tsela tseo re di buileng ka ntle fela ha re fitla ka hare re a di fetola so motho wa ka ntle a ka iponahatsa ka botle le makgabane a hae empa ka hare ho yena o re ke tla ka ditshila o re ke tla ka ditshila nthuse morena jwale ke rona bana hoseng hona re le badumedi ba Akasia re tla ka ditshila e ba le rona morena re utlwele bohloko morena re tshwarele morena lentswe la hao le se le buile morena ha e mong wa rona ka hare ka mona a ka bona boholo ba Modimo kaofela ha rona jwale ka ha bapalami ba sefofane ba ile ba bona mohau wa Modimo ka baka la motho ya le mong fela ya ileng a repenta morena mme le rona ya ba sefefo se neng se le teng se a kgutsa kgutsisa Akasia o kenye moya o halalelang o rena ka hare ho dipelo tsa batho ka Kriste morena amen. Bring it this side. Somebody want to pray this side? Yeah. Or from the mothers? Morena le Modimo wa rena ka lebaka la Morena Jesu. Papa re tla pele ha sefatlho sa hao Modimo. Papa re tla pele ha maoto a hao Kriste Mmabaledi. Modimo ya lokileng re re wa halalela Mesia. Wena naledi ya maphelo wa rena. Wena moledi ya Israele. Father, we give you the praises and the honor this morning, Lord, because we understand who we are in you, Christ Jesus. Re a leboga Mmabaledi. Re kwele dijo tša moya Papa this morning ka motlhanka wa hao. Re re Modimo wa lokileng mo apeshe ka matla a hao. Mo apeshe ka madi a hao Kriste Mmabaledi. Re a leboga Mesia. Re ro ka mo okeletša Papa le balapa la hae ba kgona go refa dijo tša moya tše di re tlhokang Kriste Mmabaledi. Modimo wa lokileng lentšu la hao le kwahetše Papa gore we must repent. Kriste, you say we must repent. Holy Spirit, we acknowledge you this morning. We acknowledge your presence. Gare ho tempele e, gare ho Akasia Congregation. You said we must repent. Kriste Mmabaledi, touch us, O Lord. Modimo wa lokileng tlhogo e nngwe le e nngwe gare ho tempele e. Re kgopela you so that you can touch us. Touch us, O Lord. Modimo wa lokileng re mema le moya o mokgethwa. O to o re touch re repente Modimo wa lokileng. Tše re di diang tše di fošagetšeng Papa. Rata o kgopela tshwarelo ka mehla le mehla Kriste re ya go šitela Papa mara mamotla Kriste Mmabaledi we are going to repent as a congregation Modimo wa lokileng. We are going to repent Modimo wa lokileng Papa ka lebitso le matla la Morena Jesu re a ikopela ka boikokobetšo that you give us the fruits of the Spirit Modimo. Give us the fruits of the Spirit, Modimo wa lokileng. Give us the fruits of the Spirit so that we can be able to repent, Heavenly Father. Ka lebitso le matla la Morena Jesu. Modimo wa lokileng thatha dipelo tša rena mo re tswang gona ka malapeng a fapaneng, Heavenly Father. Re touch us, O Lord. Touch us, O Lord, Modimo wa lokileng. Theola moya wa hao Kriste. Theola moya wa hao Modimo wa ka o tlo o tšhise tše di sa tshwanelang go ba gona Kriste Mmabaledi. Re re Modimo wa ka amaras, Heavenly Father. Amaras Modimo wa lokileng gore mo re tsamayang gona re understand the principles of being Christians, Heavenly Father.
ka lebitso le matla Modimo. Re a leboga Baba. Re a leboga go re tlisha ka ra tempele ya hao Kriste. Go re tlisha ka ra tempele ya hao re kgone go kwa lentswe la hao. A se ka baka la our own intellectual heavenly Father. Ke ka baka la mogau wa hao o re lekaneng Modimo wa lokileng. We pray Modimo wa lokileng as re tlo lebella event ya diabetes and HIV o re hopotsa ka malwetsi a raparetseng mo mmeleng wa rena. Mara re re Modimo wa ka mebele ya rena ke tempele ya hao. Wena ke wena o tshwereng le madi a tlo re tlotlang gore ka gore re lola re sepela Modimo wa lokileng. We found healing through you, Heavenly Father. We have found healing through you, Heavenly Father. Re a leboga Papa, le ditsamaiso ka moka re a leboga. Ka lebitso le matla, e seng lebitso fela, lebitso la Kriste Jesu. Amen. The last word is, Lentswe la ho qetela ke lena. let us be honest to ourselves. Ha re ipolelleng nnete, When we commit sins, ha re etsa dibe, we must repent. re tshwanetse ho The baka. blood of Jesus Christ Madi a Jesu Kriste is ready to cleanse us from all iniquities le re emetse hore le re hlatswe bobeng bohle, so that we can be righteous. hore re kgone ho loka. Amen and amen. Amen. Is it HIV and AIDS now in the program or or finance? Oh, finance is your time. Let's get a song as finance is coming. Dibeke Nkosi, dibeke aputanda, dibeke. All right, all right, all right. You look tired. Are you tired? You are repenting, but you are sitting down.